kamatis, kabuti at tinape, atak mamuneabe. Yaning metong karem pagmaragula produktong yeni, himbalening sa smuan. Magpatrol, Trisha Mastoles. Imbalening sa smuan. Pagmaragul kasebyan, karas kareng sagiwang asan. Oneng king meto nga masulod a isla, amekad kapit ng orasing laut ibat king kabalenan, ing baryo ning barangay Malusak. May nibat siya kitang word talamusak, damusak, anya may kwaing malusak. Pagmaragul mo rin din karelang may ngaring kabuting pamangan, ing mushroom bread. May palaman siyang mushroom, tsaka hugis siyang mushroom, kaya yun tinawag namin mushroom. Ing proseso ning pamangawa kareti, siwala. Kaya ring pemiraso ing minasang arina, dinina na iting sangkap, pisamot a keso, berding larang tsokolati, at syempre ing mushroom. Budburang breadcrumbs, payalsan, saka na iorno kilometong oras. Minsan na nalasa ang ginawa. Manyang mahiyas na Masarap! Elalauting lasa niti kareng pamosong pizza with the local twist. Ing mushroom bread na pining bestseller at tinape ketiking balening sa smuan. Anya naman ing munisipalidad, itinay niya pagda kareng turistang darayo keti. Baligtad doon, misan rin kayo mismong kabalenan, ilang pupunta keni para sali kitang mushroom. Kasi ala naman kita king kabalenan. Balak na muring palawigan ing nesabing industriya at iabe kareng listahan king karelang ecotourism. Malawot man ing penibatan, sulit naman pa siya atak man. Produktong akit at apangan kenimuking balening sa swan. Trisha Mastoles, ABS-CBN News.